الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pujian tanin Allah subhanahu wa ta'ala iban sanglitun sinsanglit amuin tumub hanikmat niya iban tumupan hapalabi niya. Magsarang sukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagparman alam sing kitab niya maha mulia wa alam annahu la ilaha illallah. Ingat ya Muhammad sinin siya wairun na Tuhan wat malengkan tunggal siya amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Maknek saksi kita niyo hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain mamung kita niyo lumaptik kita niyo sin lapal la ilaha illallah wairun Tuhan mapatupag tagipunan kuas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Impagnek saksiyan mga umat Islam amuin lumagpas ikato tanyo rin hapinag ka jahannam sarta amun mangdahi kato tanyo palong surga sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mawin. Damikyan magnek saksi kita nyo in Muhammad ambuok dak sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ipon niya amuin nanimpos sing kataan na kauna ya sampai sing kanabihan iban amuin nangukap singkatan amuin naon natatambol wala kaya Panginoon sing kanabihan. Dahil ngayon ni hasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakandut ingkataan Panginoon sing kanabihan hapuunan niya amunin kalimatut tauhid la ilaha illallah asyangahan niya amunin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala dia sampai pakanya-kanya umat sing kanabihan. Walikullin ja'alna minkum syirata wa minhaja. In tiap-tiap tayong kanyo piajarian namu na sila amu insara iban bitikan atulan si pagakaman nila ikatan sin bitikan iban sin sara apunan niya amu rin panawin pa Allah subhanahu wa ta'ala nalangkum siya katanday di harisala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpasampay siya sin kasabunnalan nagpalindog siya sin kasabunnalan laway rin kasabunnalan nagpalindog siya sin agama Islam laway rin pamandok kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam pajunjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay ning ahli niya iban singkatan karabat niya iban singkatan namun niya kat habitikan niya. Mga umat Islam in bulan ini amunay sa mulia-mulia bulan atau along tareng ha mga sa mulya-mulya ulan kalna day di jimatuin pag-anak hajunjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun piarasin Allah subhanahu wa ta'ala pagkataan manusia bukun hata umat nini buat malengkan sambil pa mga umat na kauna in Rasul sallallahu alaihi wasallam sumaksi siya pagkanabian syahidun lil rusuli wal anbiya. Adapun ini mga umat niya waja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Adapun ini umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin kita ini manaksi iresab kita ni mga kakahinang sin mga umat na kauna. Atat kala taksilun nila ikanabihan nila hadlaw mawli hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala.
In Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun hat piara pa umat ini, bukun hat piara pa manusia, buat malengkang sampai pa mga bangsajin ng Hindu din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amulan ini jimatuin kapag anak ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na ng sawab si mampay nikmat ka to tanyo sa lagu-lagu amo na nikmat iman. Amo na panawid tanyo po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na kaingat tanyo judge Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Amo'y mapatut sumpahon ka na amo'y Panginoon si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ngayon katanong matista matawa kamatawran nila katilingkal sin alam, magpusba sila. Magsampang sila sinamong bulan maulud ini. In bulan maulud ini nabilang na haylaya sin mga umat Islam. Sabab dahil ni Jumat yung pagkukuyag nila. Hadlaw di matong kanila yung rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haulan di matong kanila yung panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan yung kakainan nila kataan alawman ini, manunjog ipapagkukuyag ibang pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan magtamong sila malingkat, bihan nila yung kaanakan nila sin tamong unamong kawawayan sin kaanakan nila. Bihan nila panayam-nayaman hasupaya jumatuing pagkukuyag kaanakan nila. Magtipon sila katampat-tampatan hasupaya jumatuing pagkasila sa antara nila. Doon na kahamasjid, atawa habya simpya ginumpungan tanyo ini. Habang mayan mapusba nila, masampang nila ipag-anak, atawa bulan iwan adlaw kapag anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukun hinang bid'ah. Bukun ini hinang bid'ah sing pagbasa kung sing kaywanan namin mamudda sing Panginoon sinakam Islam. Impag maulud wairun hinang bid'ah alaman niya ini nangun sintaw magbasa Quran. Ini nangun sintaw magjikir. Ini nangun sintaw magnasihat. Magsabot sinsal sila sin junjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nangun sintaw umat Islam magpajamu magpakaon. Ingkatan sing kakahinan nila kukuyang. Rahmat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Anikmat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban alasan nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaula fadlullahi alaikum lakuntum minal khasirin. Walaula fadlullahi alaikum lattaba'tu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Bang bukong sadya kalna kalapyan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutanyo. Iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala katutanyo mga umat Islam. Amo na yung piara niya mereka katutanyo rahmatan lil alamin. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakuntum minal khasirin. Mabilang na ikiaunan niyo kasi mga manusia alon sila sing kalugyan dunia akhirat. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Bang bukong sadya kalabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala yanugara kanyo. Iban sin rahmat niya kanyo lattaba'tumus syaitan. Mga kadda kamu hapanawag-tawag sin syaitan. Illa qalila buat maling kaning maniutyudeng kanyo. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka min ahadin minkum abada. Bang bukong sadya kalabyan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang rahmat niya. Wairun hang sulaksius sinya kato tanyo dengan kasirikan. Ini nikmat iban rahmat iban kalabyan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanu garaan kita nyo sin pag-iman. Wa kuntum ala syafa hufratin fangkadakum minha. Ingkiaunan niyo yatto na kamu hatiwi-tiwi. Sinuno? Amuin baya-baya rakuman kamu mahulog pa minar ka jahannam. Doon na kamu hangkain na posan singgi ikan niyo yung bang kamu nakasilog pa po liyan mahulog na kamu papi na kachanam. Sumagawa diapas kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala na yung apinar kachanam. Amo na niya nukharaan kita niyo sin iman. Dahil nga kahandak panghindu sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan mga umat Islam in pagmaulud ini bukun ini hinang bid'ah. Bukun ini paminday sinarama. Buat malengkan ini ni pagsukurtan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsukurtan niyo ang kalabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat piara niya marika tunay ng sarap na kabatok kita papag-iman. Labi awla pagkasilasa niyo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumaturay nga bulan ini waniad lawan ini pagsalawat sin mga umat Islam. Pajunjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana habibullah wal musalli alayya habibi. Ina kulong na kakasisin Allah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kakasisin Allah.
ingkatan sin sumalawat kaniya kakasiniya. Nabukon niyang bida, hindi nang singkamasan ng mga maglukuyang, ba't yung pagbasaw nila barjanji? Kitab salawat, hindi nang mga ulama na kauna. In kaywanan, bukon barjanji, sumakawan na nunjuk kira siya papagsalawat. In pagsalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah subhanahu wa ta'ala iwan singka malaikatannya si masalawat sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladina amanu, kamu nagpaparat siya pa Allah ta'ala. Kamu nagpaparat siya pa Allah akhirat. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat kamu iwan salam pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nada pun yung salawat, mataw din bahagiannya, mataw din tingiannya, mataw din jagpusannya, mataw din jinisannya. Aun nasabut halom sing Quran behin sa pantunnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di ada sing pagpasahon ta halom sing tahaya. Wayun na bukting salawat ta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil tagna ta si magkaw sing sambahayan. Buat malaingkan hamulan ini iwan sinahid dawan ini. Supaya taniw patawron ning salawat taniw pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita niyo mabilang din ha mga kaya kasihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang kita niyo kaya kasihan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya kasihan na kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulo pa in ang utunta niyo hamapuasing karidaan na kita niyo sin Allah ta'ala. Hati na yung pagsalawat, bukunin kamaksuran niya manakot. In pagmaulod, bukunin kamaksuran niya asiwi. Sumagawa manunjuki, ikadawat sinabuk umat Islam atau ambuk Muslim, parida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunda yan intapik taniyo hadumini, sumagawain yan pamukalawang sadya, ang mga tungod pagmaulod iban sing kakahinangan taniyo. Alawang sing maulod. Tungtungon nyo, magbasa Quran, magjikir, magsalawat, magbasa sing kagsira-sirahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinsalsilan niya, iban sing magpajamu, iban sing magtamong kita marayaw. Biyantay ka na kanta sin tamungon bago, insa pantun sing maulod din ipaghaylaya sing kita ni umat Islam. Allahu Akbar. Bukon biya sing pagyanon nilalong na wayron na inang sinabi bidaana. Wayron na inang sinabi. Sumagawa wayron na isat na sabbot. Amo yung kaptangan na yung hanabiwan sin mga sahabat niya ridwanullahi alaihim, liyangan nila magmaulod. Wayron. But in Rasul sallallahu alaihi wasallam sinakaratong siya pa Madinah pag-hijra niya sadya, siyampang siya sing katahan sahabat. Sampay ikaw na si mga sahabat nagdag sila pakawulma. Habang mayan kakitaan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam kalayuan pa. Ang panilaliangan-langan, ang panilaniasiran. Sumagawa wayroon nagyan Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, may tanyo ako piyudji, may tanyo ako liyukuan, may tanyo ako niasiran. Allahu Akbar. Hangkan mga umat Islam, in pagmaulod bukon siya bid'ah. Kana nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati ala dalala. Di magmaupakat, di maghinumpong yung mga umat ko kalawungan. Nakita ni umat Islam sa taud-taud, amo na nahlus sunna wal jamaa nang darakmulan. Sila na imbis na tumpukan sinumat Islam sa lagpulag diwan sa taud-taud. Ada po ning sila ini kamatawran din kanila tawing katiyanan nila. Nag-celebrate sila, nagpusba sila, nagsampang sila pagmaulod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matuko pa Pakistan, pa India, pa Indonesia, pa Malaysia, pa Thailand, pa Cambodia, pa Syria, pa Egypt, pa Lebanon, pa Palestine, pa Yaman, Katanulayong, pa Jordan, sampay pa Saudi, nagmaulod na sila. Tagna-tagna na sila nagpalayas yung pagmaulod. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang sa pama, yan ang talim pagmaulod din nalawang. Ataw yung mga nagmaulod din nalawang sila. Piyang himuting talim hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyang himuting talim Nabi sallallahu alaihi wasallam atatkala siya namu, la tajtami ummati ala dalala. Di magtipon, di magmupakkat yung mga umat ko ng kalungan. Dahil nga sabab yang matampal ka ito tanyo, impiyag tipunan sing kita ng umat Islam, mapagpusba pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apag sampang sing kapag anak niya, abulan maulud, Rabiul Awwal, hangko tagwa kasurangan, hauno-uno na yadlawan dahil inyad tubukon siya yad bid'ah. Sabab na mo pakkat inumat Islam, apag palindog kaniya paghinang kaniya. Nayad tumaniot yung sadjalong tabi ang pamukalawang amuin hapangadyan tungod pagmaulud. Nabi ayaw mari kita niyo papangadyan sing kita amunin nasabot ta amuin hamukad di masing kita parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah.
di itamig din di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalabyan sin la ilaha illallah, iwan sin kalabyan sin Muhammadur Rasulullah. In panagdaan na wajib, umat Islam, atau hakatan manusia. In panagdaan na wajib kanila, amuin mga mukallifin, in pagbasaw mukallifin, amuin mga manusia akil balik. Akil balik doon kanin akal sawasa, miyabot in pangumulan ni hangko taglima, manghapa panaw si Imam Syafi'i. Sibu day kiyaunan niya usog, iban kiyaunan niya baway, in panagdaan na wajib kaniya amunay umingat patuhan. Amunin ma'rifatullah, humingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya nawajib hakal, sumagawa nawajib siya, halawin sin Quran, halawin sin sarasin Allah subhanahu wa ta'ala, aparman niya pa'alaman nahu la ilaha illallah. Ingat ya Muhammad sinwayro Tuhan puas din kanya, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan ito yung kaya wajib ka, tutan yung muna-muna. Hasupaya kita nuri mawilang dengan mga mukallidin. Imana si mukallidin, amuin manimud singud sadza. Uno-unoin suy-suy rimatungkan ya. Atat kalain nagsuy-suy nung talaga arama, huunun niya na sadza. Tanguan niya na sadza. Pamunakunan niya na sadza. Ampain kita ni umat Islam, bisan kita ni ulong tayari hakapuan biasin pangutaran ini. Suwaida kita ni humati sin pangadji. Alhamdulillah, harum ini pangadji na kulain na daot tayo. Supaya kita ni di mawilang dengan mga mukallidin. Karena yung mukallidin, amin mga sila maningud-singud, impag iman nila, piag khilapan. Aon piag sulangan hapapanosin iman nila. Tiyay ma, iwan sin wala tiyay ma. Dahil nga sabab yan, suway kita ni umingat, sin muna-muna na wajib ka to tanyo. Amunin panawid supaya kita di mabilang dengan mga mukallidin, mawilang kita dengan mga alim, amuin makaingat, iban sin makasaksi, akatunggar sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin umingat kita sin parman niya, iban sin pangido dalam sin kitab mahamulya, iban halawang sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyan na sin sabat, impanagnan na wajib, amunain, umingat kita sin la ilaha illallah. Wairoon Tuhan mapatut pagtagipunan buat malengkan amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairoon Tuhan mapatut sumbahon puas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yan. In mahuli, subay tayo ray sa pamunakunan in risala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya na, bisan pa kita niyo namang la ilaha illallah. At tatkala di kita niyo magtasdik, di kita niyo mangahakan, pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di da mawilang in paglaptik tayo sin la ilaha illallah atau in pamunakon sin pangatayan tayo pa la ilaha illallah di da mawilang amin sakit. Subay raroon kanya in la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hangkan nalawang sin kita di siya manjari lumawi, di siya manjari kumulang. At tatkala mo'y kaptangin iman, subay siya di lumawi iman di siya kumulang, amo na yung pagkaultasin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bangkita imian Muhammadur Rasulullah, bukun sa hinimanta. Bangkita imian sa la ilaha illallah, bukun sa hinimanta. Karena mataot mga manusia, sampai di matunay Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga arama masihi, aundain kanila na mamarat saya, akatunggal sin Tuhan. Why sila na marat saya, iniisa anak sin Tuhan. Why sila na marat saya Holy Spirit, dahil sa batuhan. Mapuas din dito, anday sab kay ba na arama, na mamarat siya sila, amo na yung Tuhan, atin na yung Tuhan tunggal na siya. Sa amuyat yung kari asalisin, manusia. Sumagawa. At tatkala di matunay risala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay sila mamarat saya ang Muhammadun Rasulullah. Ang pamauno masampurna yung iman nila. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. In rukun sin la ilaha illallah, amo na yung napiwan sin isbat. La ilaha, wairoon Tuhan. Niapihan tayo katanyat to, wairoon Tuhan. Illallah, in isbat tayo, amurin Tuhan. Puas din nga Allah. Atau buat malengkan tunggalin Allah. Niapihan tayo yung kataan Tuhan, amun Tuhan sin mahadjana katilingkar sin alam ini. Niapihan tayo. Amurin isbat tayo, piyahukot tayo halam sin etikad tayo, piyahukot tayo halam sin pangatayan tayo, in la ilaha illallah.
Naunay nawajib tanyo ingatun patuhan. Nawajib tanyo ingatun patuhan na mapuasin yadto la ilaha illallah. Aun nawajib tanyo ingatun kaniya. Aun mustahil kaniya. Aun jaiz sa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. In ma'na niya la ilaha lana wairuun Tuhan tanyo. Puas dengan Allah ta'ala. Amana habo. Amana ikarwa. La ilaha bihaqqin. Wairuun Tuhan na kasabunnalan. Puas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha fil wujud. Wairuun Tuhan na kaon. Puas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat yung mga ta'awil sinuno. Sin la ilaha. Sin napi. Diawilan nila in khabar sin jumlah. La ilaha lana. At inapiyahon tul nila. Pinatampay nila. Maksud sin la ilaha. Wairuun Tuhan. At wairuun Tuhan tanyo. Puas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wairuun Tuhan tanyo. Buat malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa tawil. Ikarwa tawil sin la ilaha illallah. La ilaha mawjudun. Wairuun Tuhan na'aun. Buat malaingkan amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkos la ilaha bihaqqin. Wairuun Tuhan na kasabunnalan. Buat malaingkan amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yattuin pagkabiaksahan sing kita niyo. La ilaha bihaqqin illallah. Wairuun Tuhan amuin sa kabunnalan pagtag-ipunan sing kita niyo. Buat malaingkan tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yattuin maniyo tiyo biutang nila khabar. Adapun bang kan Imam Razi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wairuun nasyana kuno. Nagpatampal hati niya biutangan niya ta'alluqin khabar. Wairuun na ta'alluq niya. La ilaha illallah na sadyati niya. Wairuun Tuhan. Wairuun Tuhan buat malaingkan tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala. Amu yadtuin kan Imam Razi. Na innawajib ka to tanyo ingatun patuhan. Amu na sifat kawaan. Sifat kawaan. In mustahil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana sin wajib. Imana sin wajib. In hukuman niya. Di siya kasaltaan sinway. Bukun siya mustahil. Di mo siya manjari napihan. Mana sin hukuman wajib. Di siya manjari napihan patuhan. Subay siya gawbutun patuhan. La tusawwaru fil uquli adamuhu. Di siya maabot sin akal in kaway niya. In mana sin wajib. In mana sin mustahil. La tusawwaru fil aqli wujuduhu. Di siya isab maabot sin akal in kaon niya. Atin ay mustahil dito siya maaun. In wajib, aun siya di siya maway. Pagubos in jaiz, manjari siya jumatu, maaun manjari siya di jumatu. Naunin na wajib pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inibis sa hahuntan yung sawapin ini, sa lagbo-lagbo na kasuod pa ilmo, sinamong pagbasaw sing kita la ilaha illallah. Na wajib tanyo ingatun in sipat ini, hasupaya kita niyo maingat tumunay sinuno, sin pagtuhan tanyo. Supaya kita nyo makapagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siya hindi makaingat sin sifat kawaan ini. Bisan pa siya nagwaramay nga siya magtuhan, di na siya makawatok. Di na siya makaingat. Di na siya makawatok papamando. Hangkan na sifat kawaan ini. Piangat diyan sin nakauliran sin nakahuli. Sumagawa, buko ni mana niya, saukat ini wairun jima to Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga sahabat niya. Buko ni mana niya ibidaa. Sumagawa ini hinang siya salakan sin mga ulama, haulihan na sin mga sahabat ibang tabi'in, hinang siya amuin atulan sin pagpangadji, supaya maluhay matuk inumat Islam, supaya kaluhayan sila maghati. Sabab bang wayroon magpahati ka to bangunin alam sin Quran, alam sin hadis, wayroon magputang salakan, di kita niyo makahati. Magsano kita niyo unin tafsir sin yun, unin maksud sin yun. Ini Imam Syafi'i may tasa nagbaktul mazhab. Supaya kita kaluhayan mag-ibadat, kaya nga tanten mag-ail, kaya nga tanten magsambahayan, kaya nga tanten mag-haji, damikyan in Maliki, in Abu Hanifa, in Hanbali. Nagbaktul sila sin mazhab yaon, supaya mabilanghi kaluhay si paumat Islam kapag nagipon nila po Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun yung saukat wala na yun ang sinabi, hindi asilin ang nilang bidaan. Bukun, sa inyon atulan sin pagpaluhay sin pamaham. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wayroon siya nagpauno, nagpahunit pa mga ipon niya. Na inatulan sinamon pagpangadji tawid yutangan nila atulan,
in wajib taniulong na ingatun in sifat kawaan. Bukunin mana yung sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala kawaan na siya. In sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala di po siya mabilang. Bisanin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot niya doanya, inni la uhsi sana'an alayka kama asnaita ala nafsi. Inakulong na ya Allah, di ako makapuji kay mo. Sin pamuji dia sin kapuji mo pajat mo. Bil maana yung sifat mo di ko mauno, di ko mabilang, di ko kagantaan, di ko maitung, di ko kasaypuan. In sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala sampurna. Wairun kahinapusan niya. Demikian dari sa pinasmaan niya, bihayat turah. Bukun siya nakalantang sa jaray no natawa, natipun sa jaro na kasyaman taksiyam. Dia sin hadis sin Imam At-Tirmizi, ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasyaman taksiyam. Ada pun alam sin Quran banguyon usulun, urulun masalin Quran dengan panagnan sin suratul Fatihah sampai pagkahinapusannya ingan sin Tuhan nasabot lawi hanggatus. Nah ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala walillahil asmaul husna. In Allah subhanahu wa ta'ala mataul siangan au inna nunjuki kataan pamarayaw kangan-nganan. Bukun sihat hanggatus, bukun sihat ibuan. Sumarawin sifat kawan ini, ang kanini wajib ingatun sin kita niyo. Supaya kita niyo maka ingat sin panauhid marayaw iwan sin mahuntul. Muna inna wajib ka to tanyo ingatun amuna in wajibul wujud. In Allah subhanahu wa ta'ala nagsifat siya pajat niya mulia sin wajibul wujud. Unim makna sin wajibul wujud. Bil makna in wajibul wujud in kaun sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib siya. Wairuun nagpaon kaniya. Wairuun tikmilan sing kaon niya. Wairuun piunan sing kaon niya. Wairuun piamu kalongan sing kaon niya. Wairuun piamu kawan sing kaon niya. Bukun dia sing kita manusia. Naon kita piaganak kita sinina. Naon kita ring hanut pa sinamata. Ina po Adam alayhis salatu wassalam naon siya ring halupa. In Hawa naon siya ring hapukok sin Adam. In katayan sing katumbu-tumbuhan iniwan sin mga binatang naon sila halupa. Amuin nakapin haun. Biag hinangan kan Adam alayhis salatu wassalam. Aun katayan tikmilan. Iban, in katayan sin pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kia unahanin kaon nila sinuay. Bil ma'na. In kari asali linayaun Adam wairuun. In kari asali sin pia panjari wairuun kita niyo. Wairuun kita niyo bisan palong tarito haasal. Akari asali wairuun kita niyo. Sumagawa na aun sadya kita niyo laway nga kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di maalok yung kudrat iradat niya magpapanjari ka to tanyo amunain kagawa tanyo maripakaon, pakawujud. Ikari asali tanyo wairuun. Ada pun yung kawujud sin Allah subhanahu wa ta'ala wairuun siya siya itaan sin kaway. Wairuun siya kaya unahan sin kaway. Amuyan to in sifat niya wajibul wujud na nunjuki pajat niya. Napagubos. Amuyan to in kahawapan maniyo lilayan niya. Ati kumatampa na yato sa bang tapahawaon, kumawa siya waktu mataon. Ikarwa sifat amo na yung kadim. Atawa kidam. Kadimun bila ibtida, bakin bila intiha. Inangi sin Abu Hanifah radhiyallahu anhu, inna Allah subhanahu wa ta'ala kadimun bila ibtida. Inna Allah subhanahu wa ta'ala kajari wairuun tiag na anya. In sifat kidam atawa kadim timuko siya pauno pajat wajibul wujud. Nagpatampar siya in jat wajibul wujud kidam siya. Kajari siya. In kidam hati niya in kaaw sin Allah subhanahu wa ta'ala kajari wairuun siya kaya unahan sinway. Wairuun siya kaya unahan sinhang sulak pakarajaan. Sabab bang siya kiaunan sinang sulat pakarajaan, mamis na yun siya ang panagpapanjari. Ang kana hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. In Allah subhanahu wa ta'ala hakiaunan niya, wairun ang sulat pakarajaan si maltakan niya. Wal awwal wal akhir. In Allah subhanahu wa ta'ala siya in awal. Amunatin na nunjuki siya in kidam, kadim. Ingkaon sin Allah subhanahu wa ta'ala kajari. Ingkaon sin kita niyo bukun kajari. Aun nagpapanjari ka to taniyo. Aun nagpalahil ka to taniyo.
Nah, ingkatan sin alam pia panjari. Ingkatan sin pia panjari na nunjuki o nagpapanjari, amo na ingkidam, amo na ingkajari. Kaya bang wayroon kajari, wayroon magpapanjari. Amo yatuin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ama kuasin wajibul wujud, amo na ingkidam. Ini karo amo na baka, bakin bila intiha. In Allah subhanahu wa ta'ala nagsifat ingkidam, in lawannya amo na hudus. Atau muhdis. Mana sin hudus amu in panjari atau na'aun. Ingkidam kajari in lawannya panjari. Pagubos ini karwa sifat amu in bakin. In Allah subhanahu wa ta'ala kakkal. Kakkal siya kuasya nagsifat singkidam injatnya kakkal. Siya lama-lamahan wairun inakusannya. Di siya kasaltaan sin amun kawai bisa nang kasakadjak mata. Di siya kaumpigan sing kawai bisa nang kasakadjak mata. Di siya katapuan sing kawai bisa nang kasakadjak mata. In kaon sin Allah subhanahu wa ta'ala bakin. Bila intiha wairun kay nakusan. In siya lama-lamahan niya. Bukun biya sin suluha iwan sin nalka. Bisan siya nabilang long tahulaan kakkal. Pamaham sing kita ni ukatanin kakakkal niya ti maalok sadya pakudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan iradat niya. Kumakkalin suka, insulka apabila pakakkalun sin Tuhan. Kumakkalin nangka apabila pakakkalun sin Tuhan. How kuman sinakkal, wairun kakkal tunggal din Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun makapagsifat sin kakkal. Sumagawa na sadya biutangan niya hukuman in sulga iwan sin nalka sin hukuman law na amun baka. Hukuman kakkal. Inya to hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ingkak kalmatan amura injasin Allah subhanahu wa ta'ala wairun tiumuran nagpakakkal kanya. Adapun in sulga iwan sinnalka bisan siya nangilang long takakkal apamaham sing kita au nagpakakkal kanya. Amuna ingkak kalmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinsambat sing kita ingkakakkal yaun timaalok doon iradat ibang kudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in sulga bukun wajib in kaon niya. Dia panjari resep siya sin Tuhan. Innal ka dia panjari resep siya sin Tuhan. Bukun biasin in Allah subhanahu wa ta'ala nagsifat siya kakalway yung nagpapanjarikan niya. Amo na sadya biutangan siya hukuman hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala inya hulaan kakkan. Atat kala tima ta'alluq in kudrat iwan iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala kakakkal sin surga iwan sinal kakkal siya. Inya to ito na itanin hukuman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Napagubos mukhalafatul lil hawadis. In nagsifat in Allah subhanahu wa ta'ala in lawan sin baka amunin pana, in lawan sin kakkal amunin landyam. In nanunjuki pa Allah subhanahu wa ta'ala siya kakkal amunin piya panjari niya katan. Muna-muna rin na kita lumawag dalil buhay. Ikarita na paginawata. In kita magkalanyap. In judge sin Allah subhanahu wa ta'ala rin magkalanyap. In kita untugtuban. In judge sin Allah subhanahu wa ta'ala rin kaon niya walang tugtuban. Di na kita manunjuki dalil dukay utungon ta na sadya paginhawata. Na ikato sifat niya. Dahil niya sifat salbiya. Amo na yun. Amo na in mukhalafatul lil hawadis. Ini ni dilay ta sadya man yun hasupaya sadya kay ngatan yun. Bilang tikmilan sing kita amo in papangadji Tuhan. Sabab matawin nagpangadji biyayaon sin pangadji Tuhan dengan sipak pansipak buko namin papanahon nila. Dahil ini bang yung kaya ngatanin sifat kawan, may ngat ka mamanding sin, amon tiap-tiap papanos mampay kanyo. Ini nilina yung tanong sa jaha kahupuan. Mukhalafatul lil hawadis. In makna niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, limawan siya, atawa simulang siya pakataan piya panjari. Bangin, in piya panjari niya naghajat tampat. In Allah subhanahu wa ta'ala rin maghajat tampat. Bangin piya panjari niya magtug, in Allah subhanahu wa ta'ala rin magtug, lawan niya. Bangin impia panjari niya naghibal mo manjari sipatan ni Allah subhanahu wa ta'ala lang kahundong. Bangin pianjari niya simpatu yung naghundong di mo manjari sa sipatan ni Allah ta'ala hibal. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala mukhalafatul lil hawadis. Angkan narik siya ikatuhila. Lawan siya hakatan simpia panjari. Angkan ninagisim mga ulama magtutuhan kullu man khatara bibalik pa huwa bi khilafi zalik. In katasin sumamanding papikilan mo sumalta papikilan mo, sumaru pa papikilan mo, papangatayan mo in Allah subhanahu wa ta'ala lawan niya ito. Bukun niya ito in Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kala na kaminsan na nakainod ko, nagpakita kay mo siya ng Tuhan. Ada kala
Long tabihan yung kuhalong si pagjikiran si Maria at kay Musia din Tuhan. Inya tuwero kasabunnalan niya. Lawan niya tukatan. In Allah subhanahu wa ta'ala di siya sumariat akan si manusia. Ha? Di siya sumariat. Ang kanalong na yung kataan sin sumaria. Sumawanding hakal mo kun niya tutuhan. Ang kanin iblis awak to sin sakratul maut. Kataan magpasaro pa na sininda jinis trupa. Ha? Asupaya niya sadya masa sa ating tausong na mapatayaw. Asupaya yung tausong na mapatayaw di makapamungsin la ilaha illallah. Pamunna ko nung iblis kani ako na yung Tuhan. Ako na yung Nabi. Ako na yung malaikat. Ang kandaya tuyunahan kita sin pamam. Ing kataan sin sumawanding hapikilan mo. Dahil naman kawakaboy sampay mahut ko pasakratul maut bukun yan Tuhan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mukhalifun lil hawadis. Lawan siya hauno hakataan pia panjari niya. Amoy ating maniuk tiulilan si mukhalifun lil hawadis. Nabisan kita nulong tarik na magtahidid. Sin uno-uno kataan amoy sifat. In mahal kaday nito Allah subhanahu wa ta'ala. Limawan siya pakataan pia panjari niya. Bang ingkit atin inilaw ini nagsahaya. Nag-ilaw bukun ni Allah subhanahu wa ta'ala ini. Bukun siya magsahaya, bukun siya mag-ilaw. Bangin kita ini takanyawa, bukun kita ini Allah subhanahu wa ta'ala takanyawa. Bangin kita takajasad, takabaran, bukun kita ini Allah subhanahu wa ta'ala takajasad, takabaran. Lawan niya yung kataan simpiapan zari. Laysa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. In Allah subhanahu wa ta'ala way sawanding niya husulag pakarajaan. Siya in Tuhan tupot makarong ilan tupot makakita. Napagubos, al-qiyamu binafsihi. In Allah subhanahu wa ta'ala kakkal si hajatnya. Mustagnian amma siwa, maraya si hama puas dahin kaniya. Di siya maghajat pakataan si piapan jarinya. Ada pun yung kataan si piapan jarinya, amuin humajat kaniya. Karena bang siya humajat piapan jarinya, mawistain siya yaon nagpaon kaniya. Atawain siya yaon long tabian, amuin pakir, miskin, ulang kabus, ajiz, di makakaus. Ini atu mustahili sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hinin Allah subhanahu wa ta'ala, kain kakkal si hajatnya. Mustagnian amma siwa, maraya siya hamakuas dahil kanya. Maraya siya rin aras. Hans ang kasakadjak mata, maraya siya rin surga. Maraya siya rin hanal kakatan si piapanjarinya. Ang kasakadjak mata rin siya maguno, di siya magkalayan kataan si piapanjarinya ini. Sumagawain kita ini piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya sadya umingat kanya. Supaya saja magtangipon kaniya. Hadis Quds nasabot kuntu khanzan makfiyan. Kuntu khanzan makfiyan fahbabtu an u'rafa fakhalaqtul khalqa fa'arafuni atau fa'arifuni. Ingkiaunan kulong niya gusina katatapo. Mawaya ako amun kaingatan. Amun pia panjari kun kataan pia panjari. In mahuli kaya ingatan nila ako. Keingatan tadi Allah subhanahu wa ta'ala min Tuhan tunggang. Kakkal siya hajatnya. Di siya humajat haunu-unu pia panjarinya. Wala siya nasakop sin masa. Wala siya nasakop sin tampa. Bukun siya yaon hatas sin aras. Bukun siya yaon naglilingkod halilingkurannya kursi. Bukun siya yaon hatas sin langit. Ya sin pagyanong sin kaimanan. Bukun siya magnog maripalangit dunya. Amoy sumuk mga ipon niya manawag tawag, hoy, bati na kamo. Pangayon na kamo kampunan. Bukunin Allah subhanahu wa ta'ala biyadto. In mga sipat yang manunjugi pasipat simpia panjari. In katani ni biyatan siya pamaham sinamong sipat kawaan. Ang kanin sila yan bangusaputan sin sipat kawaan yan kung magtoy bida. Karena ba talong sin sipat kawaan yung panghindo nila. Bang doon kanila ang pamagyanin Allah subhanahu wa ta'ala naglilingkod aras, kursi. Wali na'udzubillah min zalik. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Ingkiaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal sa hajatnya. Wairuun pakarajaan si maltakannya. Nahawuno na yung aras, hawairuun pa yung aras. Hawunin Tuhan. Ikatuhilan nila di. Hawunin Tuhan, hawairuun pa yung langit. Ikatuhilan nila di. Hawunin Tuhan, mayroon pa piapanjarin pitjul taas man simbaway man sing kakitkiran ning takatugilan nila di. Karena yung kiaunan si Allah subhanahu wa ta'ala kiaunan niya, mayroon si malta kanihang sulag pakarajaan. Ang kanin hali radiyallahu anhu na asuho siya, nagunin Tuhan mabiyayaon. Hindi.
Nabi sin Ali radhiyallahu anhu, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Kana Allah bila makan wa huwa alaihi ala ma kan. Ingkiaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ilum tiampatan. Ibalin siya biyayaun habi ada singkiaunannya. Wairun makan dilisifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun mabalu masifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hama puasnya pia panjari ingkatan pia panjari. Yaknaan nyarengan Nur Muhammad sambil mari pakalam, sambil mari palauhil mahfud, sambil mari pa arash, sambil mari pa mga malaikat nagtatanggung sin arash, sambil mari pa sulba iban sin nalka, sambil pa pitong lapis langit iban pitong lapis gumig. Wairun na halin hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun na baluba hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun na ragdag hakawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun na kaganap hakawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala kakkal si hajatnya. Wal wahdaniyah. Ini kalimah. Imma na sinalkiyamu binafsihi amuna laung tain. In lawannya amuinahin humajat siya hamapuas din kami. Maulin kalimah sifat amun nakarutang na hindi sifat salbi amunin wahdaniyah. Kuni makna sin wahdaniyah. In wahdaniyah manunjuki siya patupak karajaan. Muna-munain Allah subhanahu wa ta'ala tunggal si hajatnya. Ikarwain Allah subhanahu wa ta'ala tunggal si sifatnya. Ikatuin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal si hafalnya. Biadin sa pantun mga umat Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala la yattahidu sahibatan wala walada. Wairun siya kimawa limbang. Wairun siya kimawa anak. Lam yalid wa lam yulad. Wairun siya piaganak, demikian way siya naganak, demikian wairun na isap siya piaganak. Tunggal injat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun sa kutunia. Iban injat sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya magkakuta, di siya magkabahagi, di siya magtaud. Bukun biasin pagkakitaan ta magic kapya panjari na manjari ng puyo may ng lima. Kasi mga magmamajik, ada pun injat sin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Di siya magkakuta, sampurna injat niya. Wairun siya kimawa sakuto. Wairun siya kimawa partner. Ha? Damikyanin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal siya sifat niya. Wairun makapagsifat di asin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun. In sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala sampurna. Way kahinapusan niya di siya matungkal. La yasipuhu wasipun. Bisan pahisin nagwaramay at sumipat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di nilaray kasipatin Allah subhanahu wa ta'ala. In sifat sin Allah ta'ala mataud ada kunin jat niya tunggal. In sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala kimidam siya kajari sinjat. Wairun makapagsifat biasin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibanin kataan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya nasin sabat na sabuk tayo na kauna limawan siya pa kataan sifat sin piya panjari. Nanunjong kira sa katunggal niya mari paparbautan niya. Amunain af'al. In af'al sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan pagpapanjari niya sin kataan piya panjari. Dengan naman manusia, pakatumbu-tumbuhan, pakawatu-watuhan, pakaista-istaan, sampai mga binatang iban pa mga satwa, pagkaangin-hanginan, pagkagabun-gabunan, pagkalangit-langitan, sampai pa mga kakagaw-kagawan, wayroon na kasawa pagpapanjarihayan. Hapagpaon hayan, nagpaon hayan tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon din mga malaikat na kahinang sila kagawang buok. Wayroon ma din mga malaikat na kapagbaot sila ha, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, hununo na tibayo na to diagbusan niya, wayroon. In katanyan baot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Af'al sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na kasaw hakawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon. Wayroon na kasaw dengan mga sulag piyapanjari. In Allah subhanahu wa ta'ala maha kawasa. Lahul mulk wa lahul hamd. Siya yung tagda po sing kawasa. Siya yung tagda po sing pagsultan. Siya yung tagda po sing pamudji. Siya yung tagda po sing babantukan. Malik yawmiddin. Siya yung sultan. Sinuno? Sina adlaw kiamat. In pagsultan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagkawasa na kataan pagpapanjari ni. Wayroon na kasaw. Dengan sulag si mga piyapanjari ni.
Adapun yung mga sundalo niya sa mga malaikat, ijinan niya sadya. Ijinan niya sadya. Bukun yung pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala at himajat siya naghiwal. Biasin pagyanon sing kaywanan na mamaham. Bangduunon kanila in Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari kan Adam alayhi salatu wassalam, yukil niya rin halupa. Ang panyadisay ng siliman niya. Sa khalaqtu biyaday, yukil niya rin halupa. Ang panyadisay nan, sinamun umbang payaw biyanin sa pantun niya, biyanin sa pantun sing manusia. Bangduunon kanila, akaywanan pamahambang maghinangin Tuhan, at niya maganggaw ta siya, magsangsa siya, hukum biyato. Ida arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala magpajato sinabuk pakarajaan, ihandak niya namuk pakarajaan ay yaqula lahu kun fayakun. Inma mong siya kun fayakun. Antara singkapiwan sinun jumato ng kawayan niya. Allahu Akbar. Nabukunin Allah subhanahu wa ta'ala at naginang sinlangit nag-design pa siya. Bukun. Ang kaninsipat sin Allah subhanahu wa ta'ala kung gak sinsipat sin kita manusia. Yung kita magtanong, suway pa kita kumawa utak, magswat. At inalapahan tapay mga lahuna, yung mga sakbot. Allah subhanahu wa ta'ala, katan parmautan niya, wayroon siya naguno, nagsangsabi asin kita manusia ito, kaya panjari niya. Amuya timana sin wahdaniya maniuti ulilayan. Na marina kita pasipat uno ma'anawiyan. Ini ni maniuti ulilayan na sifat nasabot tanyo ay unum na wajibul wujud. Sifat nafsi yang buo, iban sin sifat salbiya 5. Pag-ubos ito, marina kita pa sifat ma'anin. Imana sin sifat ma'anin, Allah subhanahu wa ta'ala nagsifat siya ilmu. Al-ilm. In Allah subhanahu wa ta'ala muklim panghati niya, sumakawa mataw din kaya hatihan niya. Ipanghati sin Allah subhanahu wa ta'ala langkap hakataan panghati. Wayroong tiyugtuban niya. Wayroong tiyugtuban niya. Ingkatan nangan si manusia adeng hambuk ini, ingkatan namung kitnut ko hibal kuliwa sa singkatan pia panjari niya, halom yan panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpapanjari niya sing amun maqadir al-ibad, amun paggantan sing manusia, halom yan panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun jimatu, misqala jarra, amun bisan pain nahut niyang biyahang luk, pakarajaan di halam sing bumi ni buat malingkan kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan pa insanam niya umyanaw si hawatu pilaras at tigidlum na itong lang kaya ingatan da sin Allah subhanahu wa ta'ala tikang niya iwasin biyak kasan niya. In kagawiyaon alam da ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala kata. In ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala sampurna wayroon makapagoy panghati niya. Wayroon ingkatan halam panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na ini naon in pia karat tingkatan pakarajaan ingkatan pia panjari sebab miuna ipanghati ni. Paguna sing panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na ipagpapanjari ni sing qada sing hukuman ni Lauhul Mahfuz. Inna Allah azza wa jalla kataba maqadir al-ibad qabla yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. In Allah subhanahu wa ta'ala piasulat niya hakalan in maqadir al-ibad in pargantaan sinipon niya aw no Lauhul Mahfuz awayroon pa napapanjari in langit iban sin lupa kay mantahon na patahonan adlaw akhirat. Allahu Akbar. Hati niya in katasin nakasulat yatto nakasud siya palompang hati sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon yatto nalipuas tayo dito in kataan sin jimatu dahil naman ang pagpapanjari sampay paminoy nagbalik kanya halong kataan panghati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in Allah subhanahu wa ta'ala nagsifat siya sin al-haya kabuhi. Hayyun la yamut. In Allah subhanahu wa ta'ala buhi siya kakal di siya magkapatay. Bukun biya sing kita manusia in kita niyo in kabuhi tani untuk tuwan niya. Mabuhi kita niyo pagos mapatay kita niyo. Pag-uwas siya tubuhi unnay sa kita niyo. In kawi sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrun tubtuban niya. Iban in kawi sin Allah subhanahu wa ta'ala di isap siya makutahan taraan niya. Wayrun kabuktuan sin kawi sin Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut. In siya buhi kakal di siya magkapatay. Amatin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa.
al-qudra. In Allah subhanahu wa ta'ala nagsifat sing karaos. Sabab mustahil pa Tuhan mainang siya uno ajiz. Amo hindi makaraos mustahil pa Tuhan. Karena pangin Tuhan di makaraos di siya pamunakunan sinipon niya. Ikaw ta sadya pa tao nagkakawasa papila wayrun gaos niya di da siya akaran sin rayat niya. Wal qadiru fawqa ibadihi. Matao din nasabot kalima qadir manunjuki pasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala siya makaraos. Wal qadiru fawqa ibadihi siya in makaraos auno langkap hakatani pun niya. In Allah subhanahu wa ta'ala nagsifat kudra. In kudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrong gantaan niya. Wayrong tubtuban niya. Napapanjari niya in aras amunin sa laku-laku piya panjari. Ang kannain Ali radiyallahu anhu na may ta'siya. Inna Allah khalaqal arsa la ittikhadan limakanihi wa innama idharan likudratihi. In Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari siya sin aras. Bukun ka na paghulaan niya. Wat malengkan ninyo ang pagpatampal niya sing kudrat iradat niya. Pagpatampal niya sinuno, sing kawasan niya pamangaipon nila, pamangaipon niya hasupaya sila mamunakon ni Allah subhanahu wa ta'ala mahakawasa. Sa mapangin mga ipon niya di mamunakon kanya mahakawasa, di sila mamunakon. Di sila mamunakon Tuhan. Yung pamunakon ang dasing kita ni mahakawasa, amo na in Tuhan, nakapapanjari sing katanin. Amo din Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatin maniyot nilayan niya. Na yung kudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala, timaalok siya pakatan pagpapanjari. Pakatan mungkina. At tinimana sin mungkina, tinimanjari siya maon, manjari siya di maon. Maon siya pabila siya tialukan si kudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lamikyan din sabihin iradat niya. In pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa'al lima yurid. Fa'alun lima yurid, mahinang niya yung katan sing kiyabayaan niya. Ida arada siya ay yakula lahu kun fayakun, apabila siya amun magpaon sinambok pakarajaan atau magkahandak sinambok pakarajaan, ini pamung niya ay yakula kun fayakun, mamung sadya siya kun fayakun, kumalam sadya siya kun fayakun. Nah, ini sifat irada, sifat sinjat sin Allah subhanahu wa ta'ala, kekal sinjat sin Allah ta'ala. Nah, biana sinagita amuin idza syaa kana wa idza lam yasha lam yakun. Apabila kiyabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu siya. Apabila wala kiyabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya jumatu. Angkan nabi kana ma kana bi yakunu ma yakunu. Akalna kum na'aunin na'aun, akalna kum ma'aunin ma'aun. Amuyatin iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrun makaasubukannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala dita siya manjari asubun. May tako nagpajatu simbiya ini. May tako nagpapanjari simbiya ini. Di maasubin Tuhan. Sabab ununin in tialukan siniradat niya mo yatim maon. Ununuin na amuin kihandak niya mo yatim maon. Fa'alun lima yurid. Wayrun makapagbaya iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadamik yan Allah subhanahu wa ta'ala nagsifat siya sin asam. Amuin panglungo. Karena mustahil in Tuhan magsari makarungo. Mustahil in sifat di makarungo. Biya na simparman nila sa kamistri siya yung mahuwas samiul basir. Wayroon hang sulak sa wanding sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in tupot makarungo ibang makakita. Na yung panglungog sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampay amo na angan-angan sin pangatayan tasadya. Hangan-angan sin pikilan tasadya, kaya rungungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya rungungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun biasin panglungog sin kita ini manusia ang tubtuban niya. Bang bukun maladyo yung sawan inamun suara tidak kita makarungo. Atau abisan maladyo yung suara man kita kalayuan tidak kita makarungo. Adapun in Allah subhanahu wa ta'ala langkapin panglungog niya hakataan biya panjari niya. Wayrun nakapagoy ha panglungog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi aturay sa papangita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudrikul la tudrikul absar wa yudrikul absar. Inna Allah subhanahu wa ta'ala di siya awutan sin pangita. Adapun awutan niya ingkatan pangita. Inna Allah subhanahu wa ta'ala biya turay sa pantun sin amun sifat niya basar, biya da sin sama. Iwan sin kalam. Inna Allah subhanahu wa ta'ala nagsifat siya sin sifat kalam. Hindi magkalam in Allah subhanahu wa ta'ala.
Sumagawa pumarat siya sing kita, inna Allah subhanahu wa ta'ala bang siya magkallam, yatakallamu bighairi sautin wala harfin. Bang siya magkallam, mayroon suara, mayroon huruf, ya sing pagkallam si Pia Panjarin niya. Nah, kaibanan namarat saya, ada silang sipa, artinya bang magkallam in Allah subhanahu wa ta'ala, suwaya on suara iman on huruf. Adapun kadutan niyo, sabab impamarat saya tanyo nahambuk inahalus sunnah wal jamaah. In Allah subhanahu wa ta'ala subay siya lapas undeng hasipat si mga Pia Panjarinnya. Deng hayni in panay matan yung hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala bila sautin wala harfin. Wairuun huruf, iban wairuun wairuun suara. Bisanin Musa alaih salatu wassalam, hatatkala siya amun nagbunazat patuhannya Rabbul Alamin, dito aturi sini, wa kallama rabbah, di mana siya nagkallam pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia siya nagkallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyampung niya yung tainga niya. Piya kusog niya yung pagsampung hasupaya sadya, wairun makasud hambuk uno. Hambuk saon, dahil nga mga saon si binatang iwan si Pia Panjari. Kalain siya nagmunajat, nagkallam iwan sin Tuhan Rabbul Alamin. Nanunjuking kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, ariwayat na wairin kan Musa, wairun siya nanunjuki huruf, iwan wairun siya nanunjuki suara. Bukunin pagkallam sin Allah subhanahu wa ta'ala dasin pagkallam ta. Aun suara aun huruf. Karena bang aun suara aun huruf, supaya aun jalan guaan niya. Nah bang aun jalan guaan niya, sifat antin Allah subhanahu wa ta'ala jalan, isa kaulah sinipat siya sifat si Pia Panjari. Supaya aun paipun, aun padila, aun padulang-dulang dila. Bisa ning kambing niya aun bangsa pa masya magbiye, in sapi aun magkuhan siya, katingog siya, lumaway na rin ang simod niya. Buklaron niya simod niya, lupot niya nila niya. Ang payat ko siya makapagwasing suara niya. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya nasisipat si makhlukat, yatakallamu bila sautin wala harfin, biya nasing sabat hariwaya. In Musa alaih salatu wassalam, tatkala nagpunajat, wa kallamahu rabbuhu, dia siya nagkallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyampung niya tenga niya. Habang mayan wairoon karuwan niya hang sulak ununo rin ha mga dahil nga suara sin mga Pia Panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang sa upama na nunjo kaya kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala ang suara ibang sin Allah aun huruf aun titik. Di nasampung sin Musa alaih salatu wassalam intayngan niya sumaraw may ta siyampung hati na Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun siya nagkallam bat aun suara iwan sin aun aun titik aun huruf biya sin pagkabiyaksana Pia Panjari. Na in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin Quran ini kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kasulat halam sin sin kitab ini mahamulli ini kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hafal tahalam sin dagharta kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inna misna makhluk dahil doon namin katas iwan sin ingkyaon. In Quran biasa takallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan kalamul azali. Kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala hakajari ti'allukan sin ilmu niya yatu alawhil mahfuz. Ang kanna pagturun sin Quran palawhil mahfuz nagminsan siya. Buat malaikan dia siya sin Jibril mari pauno pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam sin kawan tag 5 tahun. Alam sin kawan tag 5 tahun adapun in kallam alawhil mahfuz azali nasya kajari nasya. Kalamun nafsi kalam sin jatin Allah subhanahu wa ta'ala. Napagubos, amo na yung sifat ma'nawiyah. At hindi yung sifat si ma'nawiyah, kaya taalok sa matu pamaani, biya na sinimian kita lonta, ay yakuna aliman. Inkiyaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala makaingat. Ay yakuna hayyan, inkiyaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala buhi. Ay yakuna qadiran, inkiyaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala makakaus. Ay yakuna muridan, inkiyaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala makapagbaya. Ay yakuna sami'an inkiyaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala makarungo kung siya biso. Ay yakuna basiran inkiyaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala makakita. Ay yakuna mutakalliman inkiyaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala makapagkallam siya kung siya mo. Amo yatin sifat kawaan na nunjogi. Amon hapangati sin kita ni ahlus sunnah wa jamaah. Day naman na madzhab sin asyairah iwan sin maturidiyah sampai na ahlul hadis. Sumagawal pangadji haulian niya, biyatan nila yung pangadji ini, sabab amoy sabinin na mataliha panghati nila. Sabab bang nila ini di batalong, di matay masinta yung panghati nila. Ang kanay nakahati sifat kawaan ini,
di sila tumaalok kapang hati piya sampay nila yan. Karena makamdus in panauhid nila, in panghati nila patuhan bangin sipat kawanin nilang sindagkal nila. Hangkan bisa nila rakon si mga mustasrikin, in pangadji niya kung maglalarak sinakam Islam, yan si mga Yahudi wa Nasrani, di nila ini malarak in pangadji ini. Sila na namun, di nila malarak in pangadji si Abul Hasan al-Asy'ari sipat kawan. Di nila malarak in pangadji si Imam Shibawayhi, ano? Di nila malarak in pangadji si Imam Syafi'i ang usulul fiqh. In mapuas dito manjari in tafsir sin Quran larakun nila. Manjari in translation sin Quran larakun nila. Manjari in pamam sin tiap-tiap amuin mga ulama lang talarakun nila. Hangkan na nagbanda in Sufyanus Sawri, panduru amma ta'khudu dinakum. Kitaan nyo bang iswin pagkawan nyo sinakam. Sa huling zaman, bening kahalan sin pag-aaram makat tanong mga umat Islam, magtataw din tumpukan sin aram Islam, magtataw din tumpukan sin umat Islam, magbuhay sa panghati, sin tiap-tiap magpasampay sin panghati. Ha? Amuyat to in maniyo tiyo, laung ta kalabyan sinamuin, nawissaratan yung hadumyan, amuin nanunjuki, pauno, patapik sin kita nila ilaha illallah. Matawag pa naman manjari na mo sa buton, sumagawahati ko, wayroon na waktu sin kita niyo, maray manjari kasab misaray kay manang kakuruhan tayo palalihan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala hakonsum bang kita niyo dinan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu continue hunta niyo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amu yan in muna piyang daak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makatan sahabat niya. Amu in nagpasampay pa tiap-tiap pula. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah